Happy gur tóirs cúlach, fálach for digin an stáv, poich coffee, the chealach mo chimichel a vúrst. Sin streisio ha mi a janu recipien a hat ors tolachas hú eis a viach fyrste ut hein kujoch. Hikke steach cúlvarum. Hasing ule jaoler bagels na chal a chafas acum theo smynnichach. Vat a cús oper a chau cear, sé ddíroch tuis hímpli agus bagan úne a dhémas tú eis a aran úrakit a bheit aimnes a dunne sa mí a dhéchas ore. A chiad chéim son na bagels a chur a chéle, mi dolach chud badam a steach go pá na bhóde, agus ha búrn mí noch blach am an seo. Chéle. Hou gjóri can be in badam bio, eis ik a bio leis an búrn blá. Agus rí sin a tíroch bacan siúcarecking. Chain na bagels go bhí mílis ítir. Agus saling. Sjonis. Sé thuis go mafar is de a hasio nílach gan a tríbú den án. Agus ha bob an mór flúr láitrecking an seo. We'll come up bacan is on the worktop. Agus sin nóchas mí tuisecking. Seo bit cin siad me cuat an rast ach le gafdrach, cai morst bhí iscach. Is minnichach gan ddíroch óisich mí bhí rucht seo in le bhavan acum. Mi bacan flúr in a bhavan acum. Sin gúri an tuisin is a chud ar a worktop. Sin bacan flúr ar. É seo far bhil an núpar atáiseach. Mi ar tóir mór video na chuad ce Paul Hollywood a Jenny seo ach. Chan je pro húnam sítir is na rasing tiisialas. Als je nog eens kom je ritbak na soepeltje. Weer zo vasker 10 minuutjes. Je laat je de station. Nee, als je in die gele gleva. Dan moet je nog wel je nu kummer balde uit een theezakking. Is maar de giu hard in die gele gleva. Zie je stecht naar voelde haar zo. Le cloud ar a bhulach son pascar uair a híd. Tá seo ar fás an puavas. Ag sé seo an pí a searlaim a mi dul thir dór ga gan ich an éir go léir amach. Right, mi los pug sin amach. Oh, ha fatan is book na bha an aperhaie. Sgyd mi bacan flúre. Ar a worktop. As sin ddíroch gúri seo a chur isteach go bóch písa nosia, ha réir té bhíad a ha gúri na bagels ac a bhí. Eis rollicí mi a seo isteach go báldachin. Om mi kwad er die seo le ddíroch bacan im. Ddíroch a gúri seoirse de balde dhéanú sa teoch drá an pis. Mar sin, rúd chorach cré agus a cúmach bagel-lecking. Mar sin. Mar seo go má therapeutic. Dúg siad fat sa mí. Agus hat dul rás ar an nóir son as gur ceirid sa 5 mínút. Sa nóir sin, ha páist go ma exciting go a hafart. Wow, seáil ar na bagels a seo, mar a hiú ma bhrúas miad cyn je gyda'r ras mar sin, ddíroch mar spring. Wow. Eis yn nys had y ffeimach ych ddíroch o gael ysdiach o bwrn galwch. Sian nys. Eis yn eisiau bwrn galwch a mi dolwch hwg bicarb. Wow,
seall ar siad. Sinna has sin gúirí, sinna ha toirst in blas snoc ar crust na bagels a has sin ula jódachar. Saling. Agus bacan miel. Agus mis chinní sin chéile san déanna caiinteach go bhfuil a míl ar leach. Steach leis. Tá díocha dul isteach ar son feisgur ceiread jig. Tá go bóg a mar cúsin. Cama mí aram le seo mu sceigh sin iad ar san na nábing. Tá trí jiffer seoirst rúta nacha mar son múlach na bagels. Síl poppy, síl sesamin, agus díoch saling. Cónachil déal ar díoch saling. Agus ha díoch nuacham ar a bhualach an tún siúcha seo, agus ní seo dá bria ar na bagels acing. Mis minic can gian mi ga ye gach fer. So ni mi ga le díoch saling in seo. Agus síl sesamin sa bhíon. Agus síl poppy cúteach. Tá síl poppy a mis minic go bria ar na bagels. A go má dainty agus cute acuad. Níis, agus buricus an fiiciúad na hiic at amachchas an nábing. Bagels blá le cútoch a chóirtas rút hain. Ma heisas iad fata go leor haibh rú hain a héite suas ar son an heachcoin. Ma bhara siad go fatarí sin.